Pamirsa Dinas Kesehatan Provinsi Bali sampun nerjemahang makudang-kudang lontar usada. Sila tunggil sane utama inggih punika usada anda kecacar. Menaging indik dresta sane kaanggen dasar kebijakan desa adat pekraman ritat kala nampenin gering. Munggo irika yening gering ngelimbak ring jagate maka sami upakara pujo wali mewah sejeroning parikrama agama mangde keandegang. Budayawan miwa penguacan manuskrip lontar Sugilanos Mausang, mungguling kolofon lontar Mausang indik pengandegan makasami upekara agama, inggi punika ngeninin persarat tata laktana, anut ajahan bodi tatwa mangda koningin oleh samian krama ring jagate, ritat kala keni sasap merana wiadin gering anda kecacar, samian angga sampuna ngemargiang parikrama agama ring pura, ring pemerajan wiadin sangga, utamanyanin nepet rainan jagat galungan. Andegan makasami parikrama inucap, lontar asoro nenten wantah kekeniang tim penerjemah lontar Dinas Kesehatan Provinsi tingkat 1 Bali, warsa siu 900 ulung dasa, siu 900 ulung dasa siki, nanging kuningin taler wenten ring desa bukbuk Karangasem. Kepanggih taler lontar ring griya sawan buleleng, taniru masuk kompilasi lontar resi sasana catur yugal, lontar resi sasana catur yugal, saking griya sawan buleleng mausang, yening sang manggala kelugrayang ngandegang pemargin galungan kantos ping 3 yening wenten sasap merana uyadin gering. Sampun tinas kewedar ngencak medui artos nenten dados ngelaksanayang pemargin upacara. Wates gala ngandegang pemargin galungan wantah kantos ping 3. Dadosnya nih galungan kandegan wantah matutujon megat pengelalah sasap merana uyadin gering. Selanturnya nih pengerau galungan sani kaping 4 patut kemargiang oleh pandita kejangkepin makudang-kudang persarat turmaning anut ringkanan gering. Pewatasan krama taler patut kawurat dibacik. Selami gering kantun ngelimbak, krama nenten kedadosang mepupul antuk ngemargiang upacara agama. Tur kaudohang antuk nenten ngerawin kanan sani ramya. Yening krama balik kantun anutin lontar-lontar ubekara, miwa tatwa sani kanggen pindah ke dasar sastra drestering Bali, janten sampun sepatutnya nih pewarah daging lontar inucap kanggen tetimbang sejeroning medalang kebijakan publik miwa keagamaan oleh manggalanin jagat Bali miwa manggala desa adat pekraman ring tengahan pandemi Bali Pos Nguningayang.